Akatara ka Katikenje akerarikiriza abashubuzi ori mukuru w'entebe yo kubanza wa Katikenje ya Central kandi akatara kakari kutanira nagira ngu kakatandika omwaka gwa 1994 kari akatare k'abantu bitu government kuyashikire yakatwara yatandika kukakora mu sente akutwabere tutandikira nk'abataka turi kunihira ukakurakurana turabasa ukarondera umwanya soka kurugokwe twino butashemererwa na government yetu kurugubwirobwe ekatendalinga ekataho mishoro impoza bisha bahoza konka akatare kana kuri kureba akaratana buri rwo kubanza kuruga 94 tikakatunga mwanya gwakwe tikakatunga toilet ubendasha government tereho uburyo kurango batufunira umwanya ubwo kutundiramo turi hagazi kandi tuombeka mune midara hano tino kuombeka midara kati hagati yetawe ahali hagati y'imihanda iratangatangana umuhanda gumwe guraruga muhoro gurukuza mpefu ugundi guraruga wanjiyo ubuganira mu katale ugundi guraruga Nyakarongo ubuganira mu katale kano then kukali umwanya mufunda gw'abantu hati izoba rya katale y'uko kubanza ushangaga at least turahandulinga accidents nyinji ho abo kujya mu mwanya ne mufunda uri ari kuza kurosinga biruka birukurabaho babashubuzi abarukorera muno bagira ngo batuye nibashashure mishoro nempoza bitu kandi government ekarema kutunga itaka ryako exhibition naha akatara kandi government negahoza ariko kumara kukahoza yashube tubuza ngo tugura umwanya gwe tukakatari hatwebuza yeyo kikaguzaga sente zeyaga mu zitiyambaci akatari kafunzire tukire umwanya gwako tukine natoyi tusibirene munda abashubuzi benyine abahari tibasa kukatana abo kuba kafunzire muno kine mwanya Theopista Bandahura Mbabazi kansero kushikirira gombara ya Nyakarongo tugambereho nawe konka ico district ebimututo kubimanya kurungi abataka tibaino hokwe yambira cyonka nyonko bayini pabura kuri asente ziba kusorozezo kuri tubarekiro wa asente ekabombekera ekabagura itaka ekabombekera na za toilet akataraka kari hagati y'umuhanda gwa Mpefu Muhororo kagade Mpefu kandi hagati yo misho g'amaduka g'abantu Gashaka Thomas Tumwebaze.